Söküm bulakın, tevri başkanlığın atan aktif tevri. Bari tabi istemedi, tevri başkanlığı. Onun boğazına kim tuğhanların o da okuttanmakta samara diyecekti. Ve boğazı o 16 sözcüz beni dünyaya zilbekte boğazı tanrını anlatırım bağlı. Tevrice 910 asıllarda Gabriel Başarı'nın işkence orta füsunun belirtildiği geldi. Çok tatlı oldu. Pastanın rengi. Onu bunlarla bir bari gider. Ötüktür diyemedim. Gabriel Mehaviş Gerasim'a ruhundan, Gabriel Başarı'nın partiyetinin ruhundan arayıp onlarına meşruiyetine taharan bir bütün balana doğruya. Ve Ulhan şu neler bir kelime buldular. Onun Gabriel Başarı'nın füsunun belirtilmek olduğu için. Onun bütün anladı. Gabriel Başarı'nın kurduk ulu ki füsunla belirtilmek. Bize isteyeceğiz ki toştan derler. Anadolu'nun 105 yılın belirlenme minbaretin biliyordum. O zamanlardan dolayı komünistler, Şii'lere müttehimler gömede onun balına borçluydu ki onun minyaklarına giderdi. Onda onlar yeni kelehdi bu da kim zivola Gabriel Başarı'sı olur yeni. Onda onlarla Spartak pilota, Narodna ispit, olur, topluk, memnuniyet diye topluk, oyunlardan mı? Kırpıda. Kırıcı bitirin, böyle tamam batın gelen, tüketen böyle hanımdan gelen, olur, biz yaptık kırpıda, Spartak, Spartak. Onun anlamalarına ol manyaka gibi ayıza Petrovna şey gibi olanlarda onun yanları birden halkı onun olanlarına kim vardı? Vasily Nikolaevich Ivanov. O olanlarına deklarasyon Gabriel Başarı'yı onu oraya paylaştılar denildi. Onu bulunur bu hayda hayda. Onu oraya benzer bir cahta tuğla oraya. Onu hayda hayda. Onu rahatım. Onu kendi verdiğinden ipucuma. Ben sonra bu başlıyor fiyatın olarak böyle bu yürüyüş günü de benzer renginden yemin ipucum. Onu güle geldi. Şundan olan bu. Bu şu şuna yer olan sonra belediyeye baktılar. Munyaklar, birden munyaklar. O zamanlar Gabriel Başarı'ya işleri, kulüpleri hangi ona ayak verdi. O Yunus'ka yediler, Ammuhab yediler, Farrakab yediler, Başarı'ya yediler. Dünya yürüyüş öğretmenleri bu sayısına gerektiler bu doğru. Soruyu öğreten yürüyüş öğretmenleri İmparatorluğa iyi bir şey bilir bir o da fırlamaklar. Onu buna kumadık yapar. Bu protokol совещания деятелей Якутской губернии 10 марта 1920 года Амосов, Черенков, Константинов, Ершов, Метельский, Титов, Андреевич, Киснопонтов, Мордвов, Клинков, Гройсман, Бахсюров, Колесов, Бик, Попов, разгласили. Меня там стали пускай как 10-го. Он и опять Киснопонтов, Зимбелна. Советская власть борется с капиталом. В таких странах, как Якутская область, против причин, вызывающих платежство. Но без самоеденности якутской интеллигенции ничего не получится. Если якутская интеллигенция поймет, что советская власть решит к освобождению от капитала, то она пойдет за ней. Якутская интеллигенция поймет тогда,
Конструкция власти связана с приближением якутской интеллигенции. Необходима культурная автономия для человека. Племянницы. Они в магазине ходят. Олана автономия, то у нас был амбассадор. Вопрос этого люди. И пустяка. Сама интеллигенция, интеллигенция, а я говорю, bu Türkiye'de olanlar kimden olmalı? Bilimlerinde. Говорю, что фотографии, документы, якут, бисерка и Петровича Толстого. Составители. Степанова, руководитель Эдуард Михайлович Яковлев, Сергеенко, Рожина. Он Федор Романов Карнанов. Редакционный совет А. Захарова, Степан Дмитриевич Соловьев, Павел Николаевич Харитон Воюкуя. Bu doktorları anlatıyorum. Выдвинули, говорили, школеса, и другие выдвинули идеи об установлении национальной, культурно-национальной автономии Якутии. Отличие от них Максим Кирович Залмотов в то время, по-видимому, свою позицию по вопросу об автономии региона окончательно не определил. Метельский и Ершов утверждали о преждевременности остановки вопроса. Гуманова Ельцина-Курова, Максим Кирович Алмозов и общественно-политические события Якутии 1920-28 года. Якутская так говорит. Onun tabu dünyadan автономия bulan Yakutskaya. Ama sebenarnya bu Vasilievich Genelvantap, onu Georgiyevich Polisatçı orta halkı tüyütte gönder. Ama sebenarnya bu nasyonalde автономия bulan bu yaptı. Когда башкиртер уже 1989 года автономия названа. Он то был говорил Васильевич, что на уроке бюджета он был уроки наказанный был весь генерал, а ты вот так вот так это